Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasising kami hatiranan, jadi naisap kita niyo hajaman ito ini waktu puas maghrib serta yariin hambuk anak dinahil kato tanyong patugtong waktu ini sa Allah Ta'ala. Kung kita niyo bahagi pagin mawawaran na to karena mga ini rin sa lagura po ni'mat rin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni'mat amuyin di magkawalos sa batandasing kami karena marah na to din di hababausin gumi ini sampai kita niyo mga rap serta sumampay magtupa adaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na kung palukay, tukbal ko'y ng bukanat, mayroon na rin daingkan Talib Suarez Mustafa, bal yatafadal siratuhu mashkur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballaga ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda'i layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fasalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wasin sanglit makapudji ma Allahu Ta'ala serta salawat maka salam manabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapainain ahli pamilyana maka mamanga kasahabatan na maka mamanga sigalam masing-masing ngahinang masunnat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Menjadi mga pong tinai kumaagam Islam itukbal tabiin sa heka-heka na pagsarang syukur tudyon ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sin itugi tabi masi pinaindaman ni'mat ay Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yana ni'mat sa halap-halap, ni'mat sa lingkat-lingkat, yana tuan ni'mat kaalum. Menjadi mga pong tinai kumaagam Islam, mula-mula nasihat maginhawabaran latun na pao tudyon ikaam. Mga pong tinai kumaagam Islam, ngalo kita bi pangadjian makalam sin Allahu Ta'ala, maka masunnat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yuksin Allahu Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yuksin Allahu Ta'ala, inbuat malengkan say-say magtaubat, mahuli ag iman iya, mahuli nga hinang iya sin kakahinang halap, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Nabangi natahinang intallo ito to, ginantian tuan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala in kalaatan na tudyon ni kahalapan. Mga pong tinai kumaagam Islam, maayat ito to sinuli-sulihan kita be Allah Subhanahu Wa Ta'ala in mga sigalam bardusa, in mga sigalam
sumusulang masyara sin Allahu subhanahu wa ta'ala bang apabila sigalam ag taubat mahuli ag iman mahuli nga hinang sigalam sin kakahinang halap na maallaw mahuli ginantian ni Allahu subhanahu wa ta'ala in kalaatan da ito juni kahalapan sa masyarat in subay iya gay pabalik tudyo ni pagmaksiyatan na. Damikyan mga pong tinai ko maaga ma Islam. Sinuli-sulian kita biya mga sigalam kaulamaan. Bang singga inhantang sin pagtaubat pagbalik tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yuksin mga sigalam kaulamaan at taubatu wajibatun min kulli dambin. In pagtaubat wajib iya matiyap-tiyap makemon pardusahan. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala na abang sa upama in kaniyan sin maksiyat naan maantara sin ipun maka maantara sin Allahu ta'ala wala tata'allaqu bihaqqin adamiyyin maka insa iya tumaalluk mamanusia falaha thalathatu syurutin na niya talo syurut na ahaduha an yakla'a anil ma'siyati in panagnaan na yana palawak ka atawakan laan kamin pagmaksiyatan wathani an yandama ala fi'liha in ikarwa in subay ka agsusun min mga tahinang no fardusahan ma Allahu subhanahu wa ta'ala sarta in ikatallu an ya'zima an la yauda ilayha abadan sarta in ikatallu in subay ka agniyat in ga inakatood pabalik makakahinang no maksiyat naan salama-lama fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu na bang lopas inda kayo min mga surut ito to gay sampurna in pagtaubat na ay bimakna subay do agbeya in talo ito to na bang sabing kanyan sin maksiyat naan tumaalluk iya mamanusia in surut na ampat in talo yan na tasabut tabi din sini inaan sarta in ika-ampat yan na pabalik no bang niya sa upama min mga pangartaan taan niya no mapagkahino manusia in subay pabalik no tudyo ni iya atawakan nilimot no iya atawakan kapapadian no iya in subay ka nga mo kaampunan maya magaigi pa niya in pagsukot maadlaw mahuli bangsab in pardusahan naan tumaalluk iya maantara no maka maantara sin Allahu subhanahu wa ta'ala yana ngamu ka kaampunan tudyo ni Allahu subhanahu wa ta'ala maka subay hinang no intallu surut naan sali na tasabut tabi din sini naan mga pong tinai kumaagam Islam in Allahu subhanahu wa ta'ala sangat mga ngampun mamanga ipun na say-say na nga mo kaampunan maya. Yuksin naso sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha rawahu Muslim. Yuksin sallallahu alaihi wasallam sabannal tod in Allahu ta'ala binuklat na intangan na mawakto sin sangom ay bimakna hinukab na in kagawang-gawagan sin rahmat na mawakto sin sangom asupaya kapag taubat in kahinang pardusahan atawakan kahinang kasaan maallaw. Maka binuklat na intangan na
ay bima'na hinukabe na ing kagawang-gawangan sin rahmat na mawaktu sin allaw hasupaya kapag taubat in kahinang pardusahan atawakan kahinang kasaan masangom sehingga na adja paguwain mata allaw masaddopan. Ay bima'na mga pung tinai kumaagam Islam bangsa upama kahinang kapardusahan mawaktu sin allaw sarta pag-abot sin sangom namudo ka kaampunan tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantu inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala intahinang no fardusahan mawaktu sin allaw. Demikian bangsab kakahinang fardusahan mawaktu sin sangom sarta pag-abot sin allaw namudo ka kaampunan tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantu inampun doa Allah subhanahu wa ta'ala intahinang no fardusahan mawaktu sin sangom i. Sampai na adja ka sehingga adja ka gaygi dinagpakan sin kamatay atawakan gaygi paguwain mata allaw min saddopan. Sabab mga pung tinai kumaagam Islam bangatat kala tuan paguwa na in mata allaw min saddopan gayna inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala gayna tinalima ay Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaubat na. Yuksin sallallahu alaihi wasallam ke riwayat si Imam Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam say in agtaubat magaigi paguwain mata allaw min saddopan inampun atawakan tinalima gi Allah ta'ala mayain pagtaubat na. Mga pung tinai kumaagam Islam min mga pagtaubat subaydo sab kita bibannal maka ikhlas tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yuksin Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Yuksin Allah ta'ala o kam mga bariman mga agpaparat saya tubu ila Allahi taubatan nasuha. Agtaubat kam tudyo ni Allah ta'ala sin taubatun nasuha. Taubat sampurna maka ikhlas ma Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pung tinai kumaagam Islam may tumaayat ito to katilaw si Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Faqala Umar radhiyallahu an hiya an yatuba thumma la ya'udu ila adh-dhanbi kama la ya'udu al-labanu ila adh-dhar'i. Yuksi Umar radhiyallahu an hiya na in agtaubat mahuliga ina iya pabalik makakahinang nanaan sali sin gatas gaina iya agbalik mapamattaran na. Mga pung tinai kumaagam Islam ya ko pung tinai kumaagam Islam bang tuan ingkan niya anno lamot kamin mga sigalam sumusulang masyara sin Allah subhanahu wa ta'ala anu tuan agsaot-saot na kangamu kaampunan agsaot-saot na ka agtaubat tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala sin taubatun nasuha taubat sampurna ikhlas tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pung tinai kumaagam Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam para hal tuan inampun na in pardusahan na dumahulu maka dumamuli sa masidu iya ngamu kaampunan tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktharu min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Hadits misi Abi Hurairah kiniridhaan ya Allah Ta'ala qal yuksi Abi Hurairah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuksi Abi Hurairah radhiyallahu an takaleku in Rasul sallallahu alaihi wasallam misala wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktharu min 70 marrah
Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapahan ko tuju ni Allahu Ta'ala. Sabannal todiin ako. Ngamuk ko kaampunan ma Allahu Ta'ala. Maka agtaubat ko tuju ni iya. Minda allaw yan heka na min pitumpu. Wa fi riwayatin mi'ata marrah. Masadili riwayat min dahatus. Mga pong tinai kumaagam Islam. Rasul, inampun na tuan ingkemon pardosahan na dumahulu maka dumamuli. Sa insa dutuan laan inhangad hulat na ma Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Singga na bahat tuan ingki tabi. Insa gisab tahati tabi. Bang in pardosahan tabi inampun na kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala atawakan insa gi. Masabili mga pong tinai kumaagam Islam. Insubay kita bigay agliso-liso. Insubay kita bidaran ngamu kaampunan tuju ni Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Subay gailaan inhangad hulat tabi ma Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sabab ingka matay taghana adjaya tuan patak ka madakay umanusya. Yuksi Luqman ma anak na. Ya bunayya, la tuakhirit taubah. Fa innal mauta ya'ti baghtatan. Yuksi Luqman ma anak na. Ya bunayya, ya kauyuk na anakku, la tuakhirit taubah. Daka mapatara somaya in pagtaubat. Fa innal mauta ya'ti baghtatan. Sabab sabannal ton in kamatay patak kaya mamanusya taghan adja. Mga pong tinai kumaagam Islam. Daalaan inhangad hulat tabi ma Allahu Ta'ala. Misanggi singgana in mehesin pardusahan tabi. Inheka sin pardusahan tabi. Bang atat kala tabi tuan ngamu kaampunan tuju ni Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tantu tuan inampun dari Allahu Subhanahu wa Ta'ala in pardusahan tabi. Iksin Allahu Ta'ala ma hadisul qudsi. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Yuksin Allahu Ta'ala. Ya kayuk na anak apu Adam. Misanggi ngabut na infardu sahannu tuju ni riata sin langit. Thumma astaghfartani yuksin Allahu Ta'ala. Mahuli ngamu ka kaampunan ma aku. Ghafartu lak. Yuksin Allahu Ta'ala ampun taka. Angkan na mga pung tinai kumaagam Islam. Insubay gailaan inhangad hulat tabi ma Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bisanggi singgana inheka sin pardusahan tabi. Insubay du kita ngamu kaampunan tuju ni Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Iksin Allahu Ta'ala ma suratul Zumar. Qala Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Iksin Allahu Ta'ala. Bisalahin o Muhammad. Mamanga sigalam ipunku. Yana mga sigalam paliyu magantaan. Binattaday Allahu Ta'ala. Mau maginhawa baranda. Yana inisibaan da ingin hawa baranda. Min pagsyirik maka min hinang maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Daalaan inhangad hulat da maase sin Allahu Ta'ala. Maka ampunan sin Allahu Ta'ala. Mau makemon pardusahan da. Maka bannal tod in Allahu Ta'ala. Inampun na ingkemon pardusahan. Masay-say na agtaubat maya. Maka bannal tod in Allahu Ta'ala. Sangat mangampun. Makemon pardusahan. Sin mga sigalam agtataubat. Maka pati ase masigalam. Mga pong tinai kumaagam Islam. In Allahu Ta'ala. Kinolog iya bang inipon na agtaubat maya. An Abi Hurairata. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal. Allahu ashaddu farhan bitawbati ahadikum. Min ahadikum bidallatihi idha wajadaha. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Allahu Ta'ala. Landu in kolog na mapagtaubat sinda kayo min kaam. Minda kayo min kaam. Yana kalopasan iya panyap. Mahuli tagasue nadu. Mga pong tinai kumaagam Islam. Murah-murahan. Bang pahinsab niya takalo tabi pangadjian. Mga pong tinai kumaagam Islam.
tabtaban ko na adya may to in pagpasab sin ako. Bang ni amin mga kaptangan ko insya tumawa at awakan pagmaana ko. Inili tuan masab sin kalamasin pangahati ko. Demikian bang mga niya min mga kaptangan ko in paddi mapangalebi at awakan mapangatayan bi. Ando tuan ngamu ko kaampunan makaam labin Allah Ta'ala in ngampun makitabi. Wasmin liin maid na ko malapal kasilasa wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.